They are falling in Dubai, Abu Dhabi, Manama in Bahrain. Ubu ikigezweho mu bitangazamakuru byo ku isi yose ni intambara Amerika na Israel byashoje kuri Iran. Iran ni igihugu ki? Iran ni igihugu gifite ubushobozi bungana iki bw'intwaro. Iran yarashweho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel. Iran yerekana ubushobozi bwayo bwo kuba yarasa ibirindiro byose bya Amerika birereye mu burasirazuba bwo hagati. Ese Iran ikuraho ubushobozi bwo kuba yarasa ibirindiro bya Amerika? Misile za Iran, izi misile nizo tugiye kurebera hamwe tukarebera buri imwe n'ubushobozi bwayo. Iran ifite ubwoko bune bwa misile bukomeye cyane, harimo iyitwa Haji Qasem, iyitwa Shekan, n'indi yitwa Fatah rimwe na Sejel. Tugiye kunyura muri izi misile zose tukubwira buri misile n'ubushobozi bwayo, aho ishobora kugera ndetse n'ibiro ipima. Icyo usabwa no kudukurikira ugakanda subscribe n'utarayikanda, tugakomeza kubana no mu bindi biganiro. Nguhaye ikaze. Ubusanzwe Iran ifite ubushobozi bwinshi cyane ko ariyo ifite ububiko bunini cyane bwa misile mu burasirazuba bwo hagati. Abasesenguzi bavuga ko Iran ishobora kuba ifite misile hagati y'ibihumbi 2 ndetse n'ibihumbi 3 z'ubwoko bwa ballistic missile. Mbere y'uko intambara itangira, abasesenguzi bavuga ko Iran yari ifite misile ibihumbi 3, ariko Iran ikaba ikora amaduzeni menshi cyane ya za misile. Ubwoko bwa misile Iran ifite ubwoko bwinshi bwa misile short range ballistic missile. Izi ni ziraswa mu ntera ntoya, nk'urugero yitwa Fateh 110 ishobora kuba yaraswa muri kilometero 300 na Fateh 313 ishobora kuba yaraswa muri kilometero 500. Zikunda gukoreshwa mu ntambara zo mu karere, harimo no kuzirasa kuri Israel. Medium range ballistic missile, izi ni zirasa mu ntera iringaniye, nk'iyitwa Shabab 3 iraswa muri kilometero 1300, Ahmad iraswa muri kilometero 1700, Shadeh irasa muri kilometero 2000, na Shenji ariyo bafite ikomeye cyane iraswa muri kilometero 2000, ikaba yajyana muri kilometero 3000. Izi nizo zishobora kugera muri Israel cyangwa mu bindi bihugu bituranye na Iran. Ariko munyemerere tugaruke kuri za misile enye nababwiye twihuse cyane. Reka duhere kuri misile ihambaye itunzwe n'igihugu cya Iran. Misile ya Qasim cyangwa Qasim ni imwe muri misile ya ballistique zikomeye cyane zikorwa na Iran. Yiswe iri zina Qasim Soleimani, ni umujenerali wa Iran wishwe muri za 2 yishwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Misile ikunze kwitwa Qasim Soleimani ballistic missile, ikaba ari misile ya short range ballistic missile SRBM, ikoreshwa cyane mu kurasa ibirindiro by'abanzi cyangwa ibigo bya gisirikare biri mu ntera itari ndende cyane. Ishobora kugera kuri kilometero 1400, ibituma ishobora kugera mu bihugu byinshi byo mu burasirazuba bwo hagati. Iran ivuga ko iyi misile ifite pension guide system ifasha gukurikira neza intego kugira ngo itibeshyaho igomba kugwa. CEP iri hasi cyane, ni ukuvuga ngo ifite ubushobozi bwo guhusha igomba kugwa uri hasi cyane. Iyi misile ifite ibintu biranga, ivuga ko ikoreshwa na solid fuel, ituma ishobora kuraswa vuba. Maneuverable central vehicle, ishobora guhindura inzira cyangwa kuba yakwepa ubwirinzi bw'ikirere bw'umwanzi. Ishobora gutwara warhead zigera kuri kilograma 500, ukuvuga ishobora kwikorera ibisasu bingana n'ibiro 500. Iyi misile ifite ubushobozi bwo kuba yagenda mu ntera ya kilometero 1400, ikaba ari ubwoko bwa ballistic missile, ikaba inywa amavuta ya solid fuel na pension iri hejuru cyane. Iyi misile ikaba yaritiriwe Qasim Soleimani. Indi misile ihambaye cyane igihugu cya Iran gitunze kandi iteye ubwoba ni yitwa Haiba Shekan missile. Haiba Shekan ni imwe muri misile zigezweho Iran yatangaje ku mugaragaro muri 2022 kandi ikorwa n'ingabo zo mu kirere za Islamic Revolution Guard. Ubwoko bwa misile iyi ni medium range ballistic missile MRBM, ikoreshwa kurasa intego ziri kure nk'ibirindiro bya gisirikare cyangwa ibikorwa by'ingenzi by'umwanzi. Intera ishobora kugeraho, iyi misile ishobora kugera muri kilometero 1450. Iyi ntera ituma ishobora kugera mu bihugu byinshi byo mu burasirazuba bwo hagati. Iyi misile ifite ibintu by'ingenzi: solid fuel, lisanse ikomeye ituma iraswa vuba, warhead ifite kilograma 500 kugeza kuri kilograma 550, bivuze ko ishobora kwikorera uburemere buhagije. Maneuverable warhead ishobora guhindura inzira kugira ngo itabona na defense z'umwanzi. Umuvuduko munini cyane ku gihe cyo kugera ku ntego. Ubunini n'uburemere ikaba ipima tone 6, uburebure ikaba metero 11, ikaba ifite na santimetero 76 z'ubugari. Icyo izina risobanuye Haiba Shekan risobanura uwasenya cyangwa Castro Breaker, izina rifite inkomoko mu mateka y'intambara ya kera ya Haiba mu karere ka Arabia. Iran ikaba ifite indi misile yakoze vuba hangaha kandi iteye ubwoba yihuta kurusha izindi zose. Fatah rimwe, missile ya Iran. Fatah hypersonic missile ni misile nshya kandi ikomeye yakozwe na Iran, ikerekanwa ku mugaragaro mu mwaka wa 2023 n'ingabo za Islamic Revolution Guard. Iran ivuga ko ari misile ya mbere ya hypersonic yakoze, no kuvuga misile igenda ku muvuduko urenze 5 ku muvuduko w'ijwi.
intera ishobora kugeraho ishobora kugera hafi muri kilometero 1400. Ibituma ishobora kugera mu bihugu byinshi byo mu burasirazuba bwo hagati. Umuvuduko, Iran ivuga ko ishobora kugera kuri Mach 13 kugeza kuri Mach 15 inshuro 15 ku muvuduko w'ijwi. Yivuze ko ishobora kugenda kilometero 1015 kugeza kuri kilometero 1018 ku isaha. Mizero zose zirengeje Mach 5 zifatwa nka hypersonic. Ibiyiranga byihariye, Fatah harimwe ifite ibintu bituma iba ikomeye. Solid fuel ituma iraswa vuba. Maneuver warhead ishobora guhindura inzira mu gihe yaba igowe na misile z'ikirere z'umwanzi. Ibituma bigora misile za defense system kuba zayifata. Warhead yayo ishobora gutwara ibisasu hagati ya 350 kugeza kuri 500. Uko ikoreshwa, iyi misile igenewe kurasa ibigo bya gisirikare, radari cyangwa air defense z'umwanzi. Intego ziri kure cyane. Hari n'indi misile Iran irimo iragerageza yafata kabiri. Bivuze ko Iran irimo irigwizaho misile za hypersonic zo muri buno bwoko nyinshi cyane. Sejiri Missile, iyi ni misile ihambaye cyane, ikomeye cyane, iturika ku rwego rwo hejuru ya Iran. Ikaba ari misile inagera kure cyane kurusha izindi zose Iran yakoze. Sejiri Ballistic Missile ni imwe muri misile zikomeye cyane za Iran. Ni medium range ballistic missile, ikoresha solid fuel kandi ishobora kugera ku ntego ziri kure cyane. Intera ishobora kugera kuri kilometero 2000 kugeza kuri 2500 bitewe n'uburemere bw'ibisasu itwaye. Iyi misile ishobora kugera mu burasirazuba bwo hagati hose ndetse no mu bihugu byo mu Burayi. Uburemere n'ingano, ikaba ipima metero 18, ikaba iremereye ku kigero cya toni 24. Ni misile nini cyane kurusha nyinshi muzo Iran yakoze mbere. Warhead itwara, ikaba ishobora kuba yatwara ibisasu bipima ibiro 700 ndetse na toni. Ikaba itwara ibisasu byo mu bwoko bwa explosion isanzwe ndetse na fragmentation cyangwa ubundi bwoko bwa warhead bashobora kuyishyiraho nabwo yabutwara. Engine yayo ifite engine yo mu bwoko bwa stage solid fuel rocket, ibituma ibasha kuba yaguma mu kirere ndetse ikaba idahanurwa n'umwanzi byoroshye. Ntiwavuga ubushobozi bw'igisirikare cya Iran mu gukora za misile ngo ibagirwe ubushobozi bwabo mu kuba bakora drone zizwi cyane nka Shahed drone. Shahed ni izina ry'umuryango wa drone za Iran, urugero nka Shahed 131, Shahed 136 na Shahed 129 zikozwe ku buryo ziguruka zonyine zerekeza ku ntego zashyizwemo muri GPS. Iyo zigeze ku ntego zirayigonga zigaturika. Ibi bituma zisa nk'ibisasu biguruka flying bomb. Urugero ruzwi cyane ni nka Shahed 136. Shahed 136 nizo zikoreshwa cyane mu ntambara y'iki gihe. Ibiranga izi drone, uburebure bwayo metero 3 kugeza kuri metero 3 n'igice, ubugari bw'amababa yayo metero 2 n'igice, uburemere ibiro 200, umuvuduko kilometero 185 ku isaha. Intera ishobora kugenda kilometero 1000 kugeza kuri kilometero 2500. Ibiturika itwara, ishobora gutwara ibiturika bipima ibiro 30 kugeza ku biro 50. Ishobora kuraswa ivuye mu modoka ifite rocket ya drone nyinshi zikagendera icyarimwe. Impamvu izi drone zikoreshwa, zifite ibyiza byinshi mu ntambara, zirahendutse. Nk'ubu drone imwe igura $20,000 by'idolari kugeza ku $50,000 by'amadolari gusa. Zigenda kure cyane, zishobora kugenda kilometero 2000. Ibi ni byo wamenye rero kuri izi drone zihambaye z'igisirikare cya Iran. Nababwiriye ku bijyanye na misile, tureba ibijyanye na misile nshyashya Iran yakoze. Ndizera ko mwaryohewe n'iki kiganiro. Niba uri mushya hano kanda subscribe kugira ngo tubane no mu bindi biganiro. Ikibazo cyose wagira wanyandikira muri comment. Bari muri kumwe nanjye Mwanakweli.